bila 28. lipnja 1389. godine. Stani, ne pitam ti to. Tursku vojsku je prevodio sam sultan Murat, a srpsku vojsku srpski knez Lazar. Stani, brate, odgovor. Ne čujem dobro. Jeste, ne čujem. Pa vidi, ja te pitam, jedno ti odgovaram drugo. Dobar dan. Sedite. Ko može da mi kaže koje životinje nazivamo kopitarima? Simo, ti nam kaže. Naša država se graniči na istoku sa Bugarskom, na severu sa Dosta, šta pričam? Ovo nije čas geografije, ovo je stvarno nečuveno. Simo, pridjelamo kod nas. Kako se ti zoveš? Nisam čuo što ste mi pitali. Kako ti je ime i prezime? Ima 4 dokaza da je zemlja okrugala. Prvi je... A kako ti se zove otac i majka? Molim? Kako ti se zove otac i majka? Ameriku je pronašao Kristof. Dosta. Najbolje da mi njemu opalimo 25 batina, ali kako je jako da dobar mjesec dana može na 7 stolicu. Nemojte, molim. Kako? Pa da ti čuješ kad mi šatićemo? Pa čuvam samo na jednu uši. Ako čuješ na jednu, to možeš dobiti samo polovinu batina. Ja, nemojte, evo, baš ovog trenutka sam pročuo i na drugu. Yes. Reci ti meni kako se ti zove. Sima Mladenović. A kako ti se zove otac i majka? Otac mi se zove Toma, majka moja. Tako je već bolje.